Kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang bah subscribe nok manta. Kawai galong kami kablatip kerteng kum karino bala sangma santo arsnem gata kala khalat no hadin makala kempang kensan na kijing bam ya kadok kha bala kalabi ha kijing shimanta haing yabreu hasnong mariampur asam hakaput bat kasnong atkor krave North Karohil Laban kedewang ne bakumba ars pak ngut kibreu ki bagantop ya cispa nri peungut na Karohil bat sa peungut na Ribhoi district kila kempang kensan hadin bakila bam ya kadok kha kabal sniu kumbala keno da kibreu baliok pang kane kijingjia kala jia hakashi peutrik bena jamang arjar arpulai hakaba kibreu kidalai shimenta hakawai giying yabreu hagisnong Mariampur Hanroi kendit kensan kibriu kibalawan hakane kaying kibakan thop na akrokre bat khar kota na North Karohil bat nan nang ladau Ribhoi district kila kempang lot bat Poise hospital katkum gajing itho jong kini kibriu kibal kempang kalong bakila kempang kensan adin bakila bam ya kadok kha kabal pengkre hakane kaying badon kene kijing jia bat kat kum geriti dustur ki jubam shwa bagin lek phai shalaying nakaliang chong wei nong shong shnong nakane ke shnong ula ujor dak e jahar aduh para police station bat ki pulit ki register case hapok ke kendon lai spa arpra IPC bat ke jing tokit kadang ya syakman nakaliang ki pulit ki lalit banlum yi ki sakhi bat ya kane ka bam bat pha syak ki forensics laboratory banlap yagi daw halor kene ke jingkalabi kedok kha khublai shibun